Nara mak elemento fundamental ida yang memoris nebe laos de tanesang marcador identidade niang. May vemos tanesang representação ida husi esperança, fiar, valor no ia objetivo si narang ne. Ia kultura no tradisang oing-oing ia mundo hili narang ida dala barak halo konsideração no contemplação bot. Tambah ma fiar katak narang ida bele ia influencia significativo ba ma ida ni atitude, karakter, destino, ka espiritualidade. Ia contexto espiritual, narang dala barak considera hanesang ia poder especial ka sagrado tebes. Religião no fiar barak considera narang hanesang parte integrante ida husi identidade divina. Nomos representa ema ida ne missão, visão, no objetivo ia moris niang. Mai be ia narang ida nebe respeitado no glorificado liu ia fiar cristão niang. Narang ne mak narang Jesus. Narang Jesus may siliang hebraico Josue katak maromak maksalvasaung ka maromak salva. Bahira narang idane traduz baliang grego formasai Yesus. Proseso idane acontece liusi transliteração. Ia nebe narang hebraico sira adapta baliang grego. No estrutura sira ia liang grego narang ne mantém na fatin nene significado original katak salvasaung may usi maromak. No Yesus ia liang latin mak adaptasaung husi forma grego. No ikusmai tama ia liang moderno ing-oing inclui liang tetum katak Jesus. Senune narang Jesus significa katak maromak magsalvasaung ka maromak salva. Se Jesus ni narang defini nudar maromak magsalvasaung ne tudu katak Jesus maromak. Tama maromak det magbele salva ni povo sira. So niku maromak det mag e poder di salva humanidade husi pecado no husi konsekuensi salah niang. Se Jesus Cristo bela salva ema salana insira, ne tudo kata Jesus Cristo ne maromak no Salvador. Tama maromak det mak bela pense kriterio ho disai Salvador. Profeta sira na ulung religioso sira na lulik sira, sacerdote sira, sira idamos la bela sai Salvador. Tama mesa salana ing hutu, sira mos persija Salvador. Se Jesus bela pense kriterio ho disai Salvador, ne tudo kata niamos maromak. Tama so maromak det mak prefetu no ia nia nunca ia salah. Karik Jesus mak ema bain-bain de tanesang ita, ne Jesus mas persija Salvador hoi salvarnia, ne selos mak atu salvase. Mai belai, Jesus ne maromak, no nia mak Salvador ne rasik, no nia perfeito, no ia nia nunca ia salah. Mai be tambah det ita, 2 Korintus 5 versículo 21 hatete katak. Maromak kalau nia ne bel hatene salah, nia ine mak Jesus, atu sai salah tambah ita, atu nune ia nia, ita bela saya halo klos, maromak niang. Tambah ita hotu salah naing idane, Salvador tinggi mate ho disubstitui ita ne fating. Atu ita bel hetan salvasaung husi maromak, li husi Salvador idane. Ni naramak Jesus, nebe definisang lolos husi maromak mak salvasaung, ka maromak salva. Yet tekstu Biblia, bang hira Jesus Kristo ni narang mensiona, dalam barak liga mos holefan Salvador ka salva. Ita belhare idane ia Evangelho sinoptikus sira, belhare mos ia apostol ni karta sira, ia Evangelho Lukas 2 versículo 11, fosai nune. Tambah oing ia sidari David niang, Salvador ida moris may baimi, nia maknai Kristo. Ia fali Matius 1 versículo 21 fosai katak. Nia setur ai uang mane ida, no ose hanarang nia Jesus. Tambah nia se salva nine povo husi sirane sala. Paulo ne karta ya 1 Timoteo 1 versículo 15 fosai fali dehang. Jesus tama maya mundo atau salva salana ing sira. Ia Tito 3 versículo 6 fali hateteng. Nia fakar espiritu barak nabi ba ita lihusi Jesus Kristo ita nia Salvador. No sihatang evidensya barak nabi mensiono kono baidane. Jesus ni narang katak maromak mak salvasaung, no nia mak maromak no Salvador. Ida nebe sai parte husi Santisma Trindade, nia mak maromak no Salvador nebe inkarna no dar ema atu salva humanidade, no ofrece ne moris ya cruz ho diases munutomak husi sala. Senune, salanain sir hotu ni moris atu hetang asesu ba maromak, tengki lihusi Jesus Kristo Salvador idane. Inclui mos ita hotu ni orasaung nebe ita karak toba maromak, hodi maromak rona simun watamba ita orasaung sira, akarak kalakoi tengki lihusi det Jesus ni narang. Ia João capítulo 14 versículo 13, Jesus rasik fosai baita kona baidane. No bototu nebe imi husi hodi anu narang, husi enemak orasaung, no narang ia nemak Jesus narang, hause halo, atunune amam bel hetang gloria ia uang mane. Amang maromak so bel hetang gloria det ia uang mane. No lihusi uang mane Jesus ida nemak iten orasaung bele toba amang. Laya narang seluk ia mundu idane, nebe ita bele uja hodi halo orasaung ba maromak. Inclui anju siren narang, profeta siren narang, santu kasanta siren narang, satang matbian siren narang. Maromak sela simu nola ronna iten orasaung sira. So det lihusi Jesus Kristo ida nemak maromak bele ronna simu no hatang ba iten orasaung. Se ita halo nune ita fo gloria tebes ba amang maromak. Entang, tama sama kita orasaung tengki lihusi det
Jesus Kristo ni narang. No tambah samak ita label hal orasaong diretamente ba amang maromak tansa tingkiliu o si Jesus Kristo ni narang. Yane au se fora sang balu tambah sa ne. Primero, tambah na Jesus Kristo mak mediador entre Emma ho maromak. Hanesa ng explica na kata Jesus Kristo ne 100% Emma, 100% mos maromak. Jesus Christ is fully God and fully man. Unyang hipostatika mak termo na be uja bebek baydane. When gruden hatete katak. Jesus Kristo mak mediador uniku entre maromak no Emma. Tambah niya mak maromak kompleto no Emma kompleto. Ni mesak det mak bela representa maromak ba Emma no Emma ba maromak. Kristo ane sang maromak tengging karna udar Emma atau ni belesai mediador entre maromak hoita Emma. Kristo tengging karna udar Emma atau ni belori Emma ba maromak. Kristo tengging karna udar Emma atau ia maromak ni oing ni bela hamrik representa Emma. Kristo tengging karna udar Emma o di mata ya krus tambah di titana sala atau maromak bela simu ita perdua ita no ita bela hetan salvação. Tambah nemak ya postu 4 versículo 12 fosai claro kono bainone katak. La ia salvação ia maselu tambah la narang seluk ia la yang okos nabi maromak fo ba Emma o di ita belhetan salvação. Laya salvação ia seluk significa salvação ita belesimu liusidet Salvador. Laya narang seluk nebe maromak fo significa so niku ia det narang ida nebe maromak fo nemak Jesus. Seita kara koko hal nafating orasang liusi anju sir narang profeta sir narang santu kasanta sir narang kama tebiang sir narang ne anesa ita buja ka insulta hela maromak. Tambah biblo indehang. Laya narang seluk ia yang okos nebe maromak fo ba Emma. Layani laya dunia, nebe kita koko goza na itene maromak, ho itene pratika falso sir durantene. Alende Kristu inkarang dar Emma, ya parta seluk, ni mo sena fating maromak. Ho di sa infali mediador entre maromak ho ita Emma. Kristu nudar maromak, atu nia bela lori maromak, mai Emma. Kristu nudar maromak, atu nia bela mereki Emma oing representa maromak. Nolos duni kata ke Jesus ni maromak. Tambah tome Jesus Kristu ni disipu rasik, deklara kata Jesus ne maknai no nia mak maromak. Ya John kapitulo 20 versículo 28 dehang. Tome tambah nia nemak Jesus, hau nia nai no hau nia maromak. Ya testo ne tome revela li los no claro tebes kata Jesus ne maknai no nia maromak. No banghira tome deklara ne Jesus labando no la rejeta ni deklarasang idane. Se Jesus ne laos maromak, tome hatete nune tirlos ni siak no bando ona. Mas na lari lahya tamasa tambah nia maknai no nia maromak duni. Kristu rasing mos dehang. Hau no hau ne amang idadet ya John des versículo 30 ne. Si amang ne maromak Kristu mos maromak tamasa tambah sira idadet. Si amang ne maromak Kristu ne emadet no laos maromak. Ne nesa insultu botliu ne be acontece e mundo dane. Tambasa tambah Kristu berani kuliah katak ni ho amang maromak idadet. Se ni laos maromak ne ni insultu ona maromak. Se ni insultu ona maromak ne ni halo sala ona. Se ni halo sala ona ni le belesai Salvador. Tambah kriterio di Salvador tengki perfeito. O isa ni belesai Salvador se ni edet salah nang ido Tuhan esang ita mabelai Kristu diang katak ni ho maromak idadet signifika katak niamos maromak. Niamak maromak idadet ingkaran dor Emma ho disai mediador entre maromak ho ite Emma. Entang maromak ho ite Emma bela sur malu liudet husi Jesus Kristu. Jesus Kristu maksai sentru kapontru sentral ho di Emma ho maromak bela ia ligasang mamalu. Ia Timoteo kapitulo 2 versículo 5 fosai claro kono baidane no ina badehang. Tambah ia maromak mesak idadet no ia idadet nebe mediador entre maromak ho Emma no Emma idanema Kristu Jesus. Senune orasang hotun nebe ita sai maromak no ita karak maromak ronna simu no tambah ita orasang tengki liusi narang Jesus idane. Tambah niamak unikum mediador entre maromak ho ita Emma. Tambah niamak sai pontru sentral atau Emma ho maromak bela ia ligasang mamalu no ia relasang divina. Entang maromak bela simu det ita orasang lihusi Jesus narang. Tambah sa tambah layatang narang seluk ka mediador seluk nebe maromak fo ba Emma atau ita Emma bela uja ia itane orasang. Tamasa ita orasang tengki liusidet Jesus Kristu ni narang. Segundo, tambah na Jesus Kristu magdalang uniku ida atau Emma bela toba maroma. Lali ke confusão kono bedone. Tambah Jesus Kristu fosai ho claro tebes kono baniang ia João kapitulo 14 versículo 6 ne katak. Hau magdalang lielos numoris. Emma ida label toba amang selaliu si hau. Iane Jesus deklara ni ang udah dalang uniku nebe liga Emma ho maromak. Significa kata salvação perdão oração no relação maroma bela simudet liu si Jesus Kristu. No ia konteks tu na Jesus beli katak layar dalam seluk, layar figura seluk no layar lejaun seluk.
nebe belolori ema ba maromak selaos nyaan rasik. Bahira Kristo diang katak ni magdalang ni fola resposta ba realizang hotu ia mundu done nebe esforço ang atu say dalang. Bahira Kristo diang katak ni maglialos ni fola resposta ba mundu filosofi kusir hotu nomos ba ma hotu nebe durantene buka helali los nebe los. No bahira Kristo diang katak ni magmoris ni fola resposta ba ema hotu nebe durantene buka hela moris nebe los. Ya tantu dalang fiziku nomos dalang spiritual. No bahira Kristo diang katak ema ida label towa amang selali sunia hatudu katak soniku nia det makbelori emma bamaromak lahatan selu sprol deang jejus ni deklarasang hamak dalang mak reklamasang ida nebe radikal no eksklusivu lausik Fatima dalang alternatif seluk sira bamaromak salosang hetang iya Kristu de usi mundu ne hu to mayagora no boing lahatan figura seluk ho atem berani deklara katak hamak dalang lielos no moris layama ida bato amang selalu jauh so niku Kristu det mak ia tinang riu rua liuba deklara dane mundu toma katak hamak dalang tamasa tambah nia tunggu sinaba mai duni no ia João capítulo 8 versículo 23 nia dea masira nia nemak Jesus imi husi kraik hau husi leteng imi husi mundune hau laos husi mundune Kristu dia nemak dalang nelos kres tamania tene dalang atu banaba no ne tung duni husi neba mak mai senune itu narasang maroma bela simudet li husi Jesus Kristu ne narang idane ia João capítulo 16 versículo 23 Kristu dehang tebes hau diang ba imi bototu nebe imi husi amang hodi hau ne narang nia sefo ba imi ita ora sama amang liu si Kristu ni narang tebes maromak sehatan duni tamasa tama Kristu magdalang uniku nebe atu itene moris no itene ora saun sira bele toba maromak ilalehang no layatang dalang seluk magbele tamasak ita ora saun tengki liu sidet Kristu ni narang terseru tamba na Jesus Kristu ni narang iya poder ya Filipi 2 versículo 9 to 10 fosai katak tamba nemak maromak foti asnia nia nemak Jesus no fo narang ida bania nebe asliu narang sira hotu atu nune ain tur sira hotu siak nek ba Jesus ni narang ia nebe primero ia lalehang nebe kuliah kona maromon hela fatimba segundo ia rai klarang nebe kuliah kona mundu agora ita helane no ia rai okos kuliah kona ba inferno ka ema nebe ketakona usi ita versículo idone hatu katak Jesus ni narang ia autoridade nebe asliu universi tomak Jesus ni narang ia poder nebe makasliu ultrapassa dimensão tutu tanto dimensão espiritual nomos fisiku Jesus ni narang hetang glory nebe asliu hodi sai centro ba oração no reconhecimento tomak ba criação ia Kristu ni narang diabu belesai santana sira nak dedar no tau tebes bania Markus 16:17 no sinal sira ne setir sira nebe fiar hodi ani narang sira seduni diabu sira Lukas 10 versículo 17 eskonte hitu nu resing rua fila fali hok solok sira deang nai diabu sira mos tuir amini ordeng hodi oni narang Kristu ni narang moraso oing beletang kura Apostol 3 versículo 6 depois Pedro diang hodi Jesus Kristu husi Nazarene narang hamrik non lauba Kristu ni narang mos itu beletan berdua baitane salah Apostol 10 versículo 43 ema hotu nebe taufiar inia si hetan berdua basala li husi ni narang tozer hatete katak Jesus ni narang laos li fondet idene makrela di deme makas demono sira na daerah hori narang mora salai tuir ni ordeng no salah sira hetan berdua bahira ni narang invoka ya fiar lai narang seluk hanesang ni niang incluimos i Kristu ni narang ita beheta resposta baitane oração e João capítulo 14 versículo 13 no 14 Kristu rasik dia maida no bot hotu nebe imi husu hodi no narang hausi halo atu nune amam bel hetang gloria ye wang mane se imi husu bot ruma narang det hodi no narang hausi halo Jesus ni narang ye poder nebe labela tu compara hodi Jesus ni narang forsa na kukung hotu hetang conquista ia ni narang moras hotu hetang kura alende dane Jesus ni narang maksai hung ba perdaun sir hotu laos ne det Jesus ni narang maksai sabe mos baitan orasaun sir hotu atu hetang resposta husi maromak udar ema firnaing ite hetam bolu atau fo onra no gloria nebe astebes banarang idane no usa Jesus narang ia ite ne moris tomak tamba ia ne narang ite bel heta resposta solução no vitória nebe ite precisa e Colose 3 versículo 17 hanuring maita katak no bototo nebe imi halo maske ia lefang ka halo bototo hodi na Jesus narang no fo agradece ba maromak lihusi nia ia lifang inclimos itene oração cirhotu ia halo hatudu katak itene moris tengki alingo Kristu ni moris no bototo nebe ita halo tengki halo hodi Kristu ni narang tamba Jesus narang ia poder nebe laya limitação ka comparação tanto ia lalehang
ia rai numos ia inferno. Layatan poder seluk nebe bele rival kahalakong narang husi Yesus narang idane. Senune. Tamba sama romo bele simu itu narasang husi Kristo narang. Tamba na Yesus Kristo narang ia poder no sagrado tebes. No tebes adi amba imi. Bototu nebe imi husi amang hodi haune narang nia sefo ba imi. Kristo rasik deang ia John kapitulo 16 versículo 23 oh ini. Kristo ne maromak ni narang ne poder bot ni narang lulik tebes ni narang ne santu liu no sagrado los. Tambah nema kita mafiar nain sira, kita uja maromak narang hodi halimar. Tambah maromak ni kumfan sanulu, ina bah tete katak maromak se fosala ba emas sir nebe, uja maromak narang hodi halimar. Satang uja batolok. Exodo kapitulo 20 versículo 7, maromak ni kumfan dehang. Oke ta temi nai one maromak ni narang arbiru. Tambah nai se fosala ba eman nebe, temi ni narang arbiru. Baita sini nebe gosta temi maromak narang arbiru hari pende ona. Selain maromak se fosala ita, no ita rorasang maromak se lasimu. Tambah ni narang ita uja lahor respetu. No rasang tolo oing nema kalau maromak bele simu itu norasang non di bele simu det lihus Yesus Kristus ni narang tambah Yesus Kristus mak mediador nebe liga ema ho maromak no husine orasang nebe ita saba maromak bele rona simu no hatang alain dirane Kristus fokunya sini amba munutoma katak nimak dalam uniku no figura uniku lahatan dalam seluk nebe bele toba maromak kasih subuh maromak selaliu det husi Kristus Yesus litang ne Yesus Kristus ni narang ia poder nebe bot ultrapassa dimensão tutu no ukung laleang rai nomos inferno une orasang hotun nebe ita sai husi ni narang ia autoridade no ia poder makas no ni narang maksa sabe principal nebe asigura itu hotu ni orasang atun ne itu orasang berheta resposta no fo gloria ba maromak ni narang bototu husi Kristus ba Kristus no ia det Kristus ni narang mak maromak bele rona no simu ba itu orasang sirahotu. Amen.